Evo kako da u nekoliko koraka postignete uvek aktuelan Smoky Eyes. Na ceo kapak najpre nanosimo NYX Eyeshadow bazu za senku, kako bismo obezbedili ujednačenost i postojanost za proizvode koji slede. Jumbo pensil olovkom za oči obojit ćemo ceo kapak, prateći prirodan oblik kapka i prelazeći liniju arkade. Po obodima kapka boju ćemo ublendirati malom NYX četkicom, prelazeći diskretno, i definisati željeni oblik. Ceo postupak ponavljamo i na donjem kapku, koristeći za blendiranje tanju sunđerastu četkicu. Sivom sedefastom NYX senkom u svetlijoj nijansi prelazimo preko celog kapka četkicom, nežno blendirajući postojeće ivice, naglašavajući mačkasti oblik oka. Tamnijom nijansom sive sedefaste senke istaći ćemo ugao oka. NYX Jet Black Eyeliner u markeru poslužit će da uokvirimo celo oko, izvlačeći liniju od spolja ka unutra, najpre na unutrašnjost donjeg, a zatim i tik uz ivicu gornjeg kapka. Za kraj, vrhom četkice NYX Propel My Eyes maskare izvlačimo trepavice od korena ka vrhu. Maskaru u bogatom sloju nanosimo i na gornje i na donje trepavice. Svega nekoliko proizvoda u nekoliko koraka do zavodljivog Smoky Eyes izdanja.